Tala whala vole whaupoponga mua tala whau mai le si ufofonga le lau mua mo le nei tae ao aso se fululua te se malua whelua lima. Ua te ena le palemene se talosanga o lo ofina we sui ai le tula fono le ACC mo ngaluenga e au fi ai tangata o fofu atu o la tau taimi mo le au tine mu. Na tu ina atu le talosanga e Catherine Lamont mai le Queenstown Volunteer Fire Brigade ina ua te ena se fesosoani na talosanga tuai se tasi o ana wo whaingaluenga na mafatia ile PTSD e tolu se fuluono afe lima se lau fast fuluiva i lato na sainia le talosanga e fina wai mo le au tine mu le totongia e toa se fululu afe lea ele maua se fesosoani tupe mai le ACC pe a manunua o le talosanga o lo fina wai ina ia tutusa ia tatau o tangata whaingaluenga tutongi I fesosoani mai le ACC ma tangata o fofua atu o latou taimi ia au nanga. Ua whaatonu ina le MB le kampania le Jetstar e tau fia le whaongaina o ala to masini fua ato e lua. Ona oni whaafita au lina mawai le lei ma le sao o fua masini ua le au sia I tūlanga mana o mia whaale tula fono I lalo o le Weights and Measures Act ta siva walufitu. Na whaia se suesu e ngai se whaaseana whaao atu I le MB I a se tema I masini fua ato a le Jetstar ni malaiva a lele Wellingtone. Olo o te le Jetstar e whaapea ele I ovani tupe na tutongi I tangata malanga ile faale tono masini fua ato ile taimi na ovai kilo. E mawhaiona o atu ile se fulu afeta la le sala mo tangata ta ito atasi. Pe aso lia tu la fono o le Weights and Measures Act ta siva walufitu. Ai tolu se fulu afeta la mo kamupani. E whaitau se lau talosanga mo visa o le a whatuai ona process pe whaangalua ina o no se whaale tono ile porkalame whau le Immigration New Zealand. Whaailoa le ofisa whaipepa malanga. E whaapea e iwa se lau na whaititi ai le numero o visa na whaamaonia I le asonga fua. Mai o mai le aso lulu. E le I whaalelea lava le polkalame po le system 4. I se whaamatalanga ma le loia le Immigration Ellie Fleming. O se whaavitau li tele lea mo tangata o lo talia le I unga o visa whaapea pule o kamupanima pisinisi. Pe a whaapea o lo whaatali visa mo tangata talosanga I accreditation applications. O le a whaavitau li o lo o awhia I matangata ua whaamaonia visa. A ele mawhaiona avea I tua, ona ele o mawhai ele polkalame ona whaangaioi pepa o whaamatalanga. Ua whaalawi loa le NCTA nisio awala ua amata whaititia le numero maila whaatulanga ina mo nisio awala I a Sofia Fia. E whaavaenga o le awala State Highway luas fulu lima o le a whaititia I le 5 kilomita I le itu la, mai le valu se fulu po le fitu se fulu o lo o iai nei. Whaailoa le wakakotahi, e tusama leiva se lau valu lua talosanga na wha o atu, e winga I le ilo ino le mataa upu I le awala I Coromando, manawa aia le pau I lalo numero ta avale la vevea, ta lua na whaia ia suinga, e telefo I vaenga o le State Highway tasi, Latai Lake Taupo, o le apa u maila whaatulanga ina mole puipuinga, I whemalanga inga ia Sofia Fia. E to atolu isi tala vau ua lokaina e ai le lato fiso o ta inga I le maliwo Kyle Waro o se tamaa onga mai Amerika. Ua to o noi tangata ua mōlia I le amata upu e au fia I tala vau e to alima ma se tamai ta I tolus fulu tausanga le matua. O Waro o se alia onga mai Amerika I le University o Aukilani na maliwi se o sofa inga I se nofuanga whaatalipasi I Meadowbank I le aso se fulu iwo a Perila ma o loo whaau wau su enga leo I le amata upu. Ua valo ia le 5% e whaupopo ai le numero o tangata New Zealand e maua I le kānesa I le isi lua se fulu tausanga o lumanai I se au whainga I silia ma le wha se fulu lima afe. O ni whaamaumaunga ia I le lipoti o le State of Cancer I whaamaumaunga mai le 5 tausanga ua tuanai. Pe ona whaalawi loa ina I le asona nafi e le Cancer Control Agency. Na whaalia I le Pulesili Rami Rahal o le tele o tangata fauna a fia I le tausanga nei pe tusalia ma le tolus fulu afeanga I le silia ma le wha se fulu lima afe le tausanga e lua afe wha. Ua whaamanino mai ai le mo o mia o le whaawa upea o vai ngā tupe ina ia mauti noa le lava tāpena o le au nanga a le soifua malolo ina. La tau tele ngā whatia ina le tele o ngase pe a fua I le whainga o lo o iai nei. E mo o mia ni whainga fōu e whaatino ai le tausinga ma le puipuinga o tangata mai kānesa. Pei ona Sāmoa Rahal, sa le leia wanoa e toi whaasau ina I tangata mai o lato kānesa I tutonu o le luas furu tausanga ua tuanai. Ua whaititia le numero so o seitu a inga tangata nuu e ula tapaa, ma ua telefoi ina o ngā ma maua wanoa I polo kalame o wha ata masu e suenga. E sili atona tele taimi e maliliwa I tangata Pasifika mai kānesa na I lo tangata papalangi.
E mawhaiona whaupopo masi itia le numero tangata e whaitui pui New Zealand le olo o whaisi maua lalo tele pe a whai e whaasala a inga e mumusu e whaitui pui o ala tau whanau peitai e ono tutupu mai aini taunu unga lei e le ima whauwhauina pe ona whaalia e se tasi o tangata e iaito mai i tui pui. I lalo le polisi au se talia o le no jab no pay o lo whaatula whanoi nai le whai o tui pui o tamaiti. O na mawhai lea o na nga wa ao la tau a inga i le whaamanuyanga o le family tax benefit. Whaapea i mani tupe mo le wa ainga o tamaiti le child care. Na whaalia Dr. Owen Sinclair le taitaifono le National Immunisation Task Force a New Zealand e le o se polisi leanga peitai a tonu ua misi e le nea tunu ni awa noa le lei e a mata whaatino ai. Sa o ngā tele le tui pui o le misela e mawhaiona ave e sea i mai le lalolangi a toa pe ana whaapea e whai e tangata uma pe ona sau noa le tamaitai fō mai. O le aso ua whaalawiloa ai o ngā le fō mai su e tino maliu Ruth Thomas e winga i le mafua angana maliu e le pepes fuluiva masina i Canterbury i a me lua whelua tasi. O le le saunga le mua le moenga o le tamaititi na whaatau mai le warehouse na mafua ai o na maliu e ui o se whausanga fōu mai le living and co-bed na pa mo whaatau ngai le ataimi na whaatau ina e le tina matua o le tamaititi le moenga single whau mai le paina i a Januari lua whelua tasi. O le lua vai aso ai le itupu le whaalawelawe na sifia i le moenga o le tamaititi sa potu malona uso matua a ngā ilona potu na oia. O le aso na tula ai mai ai le whaalawelawe na mawatu ai le tamaititi ua le maanawa a ota oto le moenga ma se fusi o lo o tā ai ilona ua o fusi e pipi i le moenga e fusi whaatasi ai lau papa. Whaalie Thomas na lawe le tamaititi i fusi a o tolo i lalo le moenga na mafua ai o na tā ai fusi i lona ua mamali wai. Ua wala au Thomas i kamupani i whau moenga ina ia toi sila tutoa i le fausia ina o ia moenga. I taalonga, ua whaamanuia ina le alo Sāmoa ari sāvea i le tamata alo le tausanga mo le olopeleki. Atoa ai ma le Calvin Tremaine Memorial Player of the Year i tufanga whailunga a le lakapi New Zealand i le nei tausanga. I le taalo ai o savea mo le Moana Pasifika na whaamanuia ina i foi i le tamata alo le tausanga mo le lakapi Super Pasifika o le tausanga nei. O le tamaita ai o Portia Woodman Wycliffe o le Blues na whaamanuia ina i le tene taalo le tausanga mo le lakapi Super Aupiki. O le Black Ferns Player of the Year na maua e Georgia Miller mo le Autaito o Fitu. O le Awa Crusaders na maua ina le Awa Alii o le tausanga. O le Blues na whaamanuia ina i le Awa tamaita ai o le tausanga pe ona lipotia e le leitio New Zealand. Tala fōwia mai le si ufofongo le laumua mo le nei vaenga o le tae ao.